Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Sakway karay kabangi sim na kaliang ka sorkar mentakas ngi kalong. Bayak itu pat ki kena puli, lane ki nong snong jong ka jela ka jongi ki basa keleng jong ka ri India. Syabar jong ka North Eastern States, kaway kabangiray kalong. Bakitu ki bakwa banwan, ki bala banwan lengba, kajing penbej hi jong ki, ya kakali, ka transportation. Ngilalong ready ban pediang yaki nadu ka khatway tarik sejrong. Kabamut nadu kani kasnginengkong, balay ngilay akong tanamar bangikwa ban pelut swa yakiniki badon hapo North Eastern States, kumangong pi lakno las ngiw balay, kiniki siyajar lais pa tam, ngangit skem kilalut, te lada kinwan kiniki waypat, kiban syabar joka North Eastern State, ngakermen skem, nadu kasnginengkong sejrong, ngilala ya kaban welcome leniban pediang yaki, bat ka protokol kalong ka perking bah hadu kata-kata. Bat ka bangiray ru kalong bayakine ki banwan na ba jog North Eastern States. Ngin hap ban ya lengba, ngihap ban pendep ya ka rapid test. Ka rapid test hapo ki entry point. Ya iway pa iway ngin hap ban le. Te yakane ka protokol, yakane ka protokol, haka briefing haka wipat kasngi kabangan brief, ngin sa circulate ya pi ki media bro kena mapila ban penpoilem, sya kitu ki perlok projor ki bamyo ya katu ka protocols, lane ka prescribed norms kabangin sa ai, ha lasyai lane lasisngi, kenang bakitu ki kena student, lane ko mga pikino kibatre siya bar, jong ka North Eastern States jongi kins ngau tu lupa shwa bakin wan pai sya laka jong ka yeng kasem bat ka banga kerpat leba jong pi kolong bakitu ki badon syabar ngau bah banda pentip lanu pinpoy nakanu ka entry point ka bapinwan ya kataro bakin ngau bah ban pentip ha kitu kinembar ki bingla ai bat kumjuru ha un nodal officer jongi ubapek kerpang na kamantapan pediang yakini ki khun samla bat ki pajba jong ke jela ki basa syabar jong ka North Eastern State.